هوا ناگهان تی بیراده هوا زیلان دهات بیراده جبر هیکی وکم گوت اف 2 ساله یعنی 2 سال لگر شهادت شهید زیلانه ج دستپیکی آن جروج شهادت حتی ایرو تجار چالاکی و خواتن جبونا دارزاندن دادگاه کردن کوجران جبونا کو دولت ترک به محکمه کردن آنجی محکمه کی ناو نتوی جبونا قتل کردن جنان آنجی قتل کردن جنان پیشنگ بگیرن تجار چالاکی توی آلیده نهاتی استکنانده لسر و اساسی انسیاتیو جناگیهان اکار صراحتالت داخیانی به چند زمان کردی هر و حال گلک ولاتن دنیای هاتا خواندن جبوی کو کوجر بین دادگاه کردن و ام ری لهنبری کشتن و قتل رهوال جن یک و جانی خواه دخطا آزادی ده فدا کرن اما برزداری بیرتینن بجنا خواه لبروان بطولینن و ام دو بیجن شهید نامرن دماكو إيرو أم ده حزورة بيرانينا هذا زيلاندنا ده عيني وقت ده أم جبون نفرت كرنا إيرشو كريار كون هالسر جالي متكرن وبتايبت لسر جنا آزادي مشاندن جبوه أم دكارن وي بيجن چقاسي جي بإيشا دوربونا هر حوالة ما چقاسي بكين ونفرته كريار وان چقاسي اف كريار هاوي تجارة نهوالي ما ندوزا هوالي ما ونجي جخطا تكوشيني ويقاف باش دوري آفتن لبالي جهه ويكو ام وان كريار شرمزار بكن وام سوزا كو ام بخطا شهيدة با هين وهين ورنگريدان وهر وها وي حمه كارما خباتما ويد دوزا بيك آنينا بريارين وان وارماجن وان هوالي ما بون شبويجي إيرو ام 2 سالار پش پادهيلن لتجارة هوالا زيلان دجيان آمده دخبات آمده دتكوشين آمده دور نكتيه جبر هوالا زيلان ارمانجا وي او بو هرتم گرك جن خودي هز به خودي باور به جه هزا خو باور به ام کسدکی خودی شانس بون که من نیز به حوالا زیلان ناز دکر ده دستپیکا شورش رجاوای کردستانی بلکی به دهان به صدان حوال جن در باسی رجاوای کردستانی بون ده شورش آزادی ده شورش جن ده کدکی مزندان جبوه جی حوالا زیلان جی جوان حوالا بون که ده دستپیکا شورش رجاوای کردستانی بری خدا رجاوای کردستانی و کدکی مزن جبو آوا کرن زانسته کی راست شورش کی لسر هیمان راست خوری آوا کرن به کیلی نوین دستپیکی بزانبون به میروری به هشمندی نتنی ام بیجن دالی کی عاطفی دالی کی گرمایی کی شورش تنی ام به پیل شورش رولو مزن ببن و به هرکن لهر پیل کی متعود بزانبون و ببریار و بفکرنا اکادمیا بفکرنا جه زانسته بفکرنا جه هشمندیه جبوی جدما کنها ام لروجاوای کردستان دنرن لسیستم باکو روجلات سوری دنرن لشورش خود دنرن ام دبینن به سربلندایی کی مزن ام دکارن بیجن اف شورش ها شورش جنا جبر کده کی مزن حوال می حوال زیلان و ری حوال نوی لسر و اخی هنن او کد به زانبون و به آلین هشمندی آلین کو جن بکار به خناس بکه دیرو کا خناس بکه شخوا باور به بوی باوری بکار به تکوشینه با گاوا باویجی جبویجی هر تموتن یعنی بلکی دوره یکی ده دجبو کو بلاف کرنا هشمندی جنولوژی و ناس کرنا و ام تبلی دوره یکی به حوالا زیلان را تبلی بون وک مرقه کی مزن بوش بمره ام جنولوژی ناس بکن ام ناز بکن هدف و ارمانجا به فکرنا اکادمیا کی تایبت جبو جن جبو هشمندی جن جبو زانستا جن وری بلاف کرن چقاسی ام دخطا تکوشینه ده ناس کرنا تفگیره ده خطا آزادی جن ده کوربون لیبل هر گاوه کی ما کو ببری کولی
ببلغرين وام لخوا ببرسن اب مرقنها بوچيگرن ل بكذا هذا زيلان كو بكنيوي بباورياوي بعلماوي كو خنيزيكي مدكر وبمرة هر تشتي ما قافتاوي ام بعربي جرد بجن سوالا استفهام دا چيگرن نام نشانا پرسش مرا دا چيگرن ما چه قاسي قافتاوي او قاف گرك ام نه بگرن هر ايشكي جنكي دديت راستياوي دگوتا ما راستياوي ايشه بگرن هر ام بيجن قافكي متابج ارمانجا مجوي قافي چيا ام چه دخوازن جبو في قافي بابيجن لێڤەگەرێکی وێ ئێدیرۆگی دەدا چێکردن کوراکتیە وێ ئازانستی دەدا چێکردن وەک بڕۆژێرە ئیدی بۆ عەلمەکی جەک و سۆسنە نەینیکا جوواکیەک تویە دلێدا پرمەزنە دلێدا پرمەزنە دوو پەرچاک جوو ناوێیە سلااو لەسەر سلااوێیە گولنازا بن خۆ ناوێیە شەماڵانە گراوێیە بۆ جوواکێ دینامیکە دچی منو پرپریکه وکمیلابو فراشینان دچواکی لآلیکه کچامی تان هوریا لالا ناورستو موریا ستونا جینو جواکی کلاه زرتو گوریا أعلم أن القصص ستكرر
Gotinek bedehîskirin ku di gerdûnê de êdî em nebitenêne û enerjiya me tamam bike. Pêdiviya me bi tîpekê heye ku hest ji ramanê, giyan ji hêj, vîn ji zanînê, maddeyê ji enerjiyê, jiyanê ji mirinê, ronahiyê ji tarîtiyê, felsefeyê ji civaknasiyê ve neqetîne. Paradigmaya giyanî û rewşenbîriya dem û mekan hilgirê. Nagihan wiha nivîsandibû di nivîsa xwe ya dawî ji kovara jinolojiyê re. Dibe ku danasîna wê ji helbestên ku di quncikên cîhanê de ji bo çivîk, daran, gerdûnê re hatine nivîsandin derbas dibe. Wekî reyavalên wê dibêjin helbestên xwedî heqîqet. Dibe ku danasîna wê ji fêmkirina çîrokên jinan de derbas dibe. Di qêrînên bêdeng ên ku di navbera dîwarên malên berxwedêr de asêmane. Dibe ku bi nêrîna her jina hîs kiriye, her jinek ê ku di quncikê Kurdistanê de destê wê girtiye, da ku ew tiştên ku dibîne bibînin û tiştên ku di guhê wê de hatine gotin têbigîjin.